Ole, chỉ bài vek ole. Tuần trục chu yêu đại chung changa. Asana topic mal amo module mal amo tilavin FAQ kan tiang chi frequently asked question zo na sang sang khoi module apo zo na tam ang chi ho kha a chan na karon pedona kan mamo zong te lo mani chuan en tai la ka sei fo thin angin a khoi voi khat khoi fu theya enge ni lung oi mai khadu tok lovila a zia le ani na kha hriat tumila kan lo ti boy deuh tak po a ma ni in siam thole thei tur khan chu tiang ani lo chuan udai si kum ting khoi tur ani a vsk te po enge ni kum tina boy ringot ai chuan ani phunga hi hre chiangila akal phunga hi hre chiangila keini po hresa kan ni bik lova ma nin kan in zira ani phung akal phung te kan hria the khan pakhat kan han hriat lo enge mo kan han the ngil deuh po khan chu tiang kha tiang chuan ani kha ti kha kan hria kan in zong hu mai zel kha tiang tur khan a hriat tumila khoi thiam pe lampanga hian udai kal phung te kha tiang kha ain lai chin na te thil pakhat kan thil tam taka lai chin te lani ti te kha khang te kha hreterila a thaw me tun tuma chuan question sang pathum pali vel bor channa kan han nei don ani ole ama sabera chuan teachers module khan complete a khan kan buai le hlek thina khami chung changa kha han sui ta ila thil hran lu tu chu ka soi to don lova mai kan soi video pakhata kan soi fia do vek to a chuwang chuan ka soi lu tu don lo ni ma sabera chuan kan zo to chuan etla hen en taila tian teacher ming lo lang hele complete en ti thlawek ta a chuan hetila hen thil pakhat kan soi tel me du chu other verification status hi apoimo ve a etila hian la verify lo khachu asenin verification ti kha omanga in han click anga ain verify theilo chuan an general profile atangin an date of birth te an ming zia dan te khang kha male and female ti pathum kha other nen a in milem ti khain enanga chu ain mil lo chuan other angin in siam tha amo no pang tho khan siam thak ngai jok in siam thanga chuan in enter huna ta hen verify na lom doni a thei chuan verify vet turani other nei ni chuan chu kan hredon ani chuan tian kan lo ti chau ta a hei chu hei complete en ti vek to ta hemi complete zo hen dashboard han kan kalanga hetla hian number of teaching staff required om ta hei hi han click ila ta hian primary pathum required ta en te hei hi ka hre chi lova adik aniang chumo kan han save anga ti khan kha kan required lo pon 00 talin kan da anga kan save phrim don ani chuan certificate don chuan kha angai ve ni chuan hetlain click here for certification en tia kan han click anga mi then ka chuan tila hian kan buai tlat maya remarks a hian remarks tur hi enga po ni ta se remarks hi a hrana han buai na tur le han engani han har sat view na tur kha a om lova chuwang chuan remarks ani chuan engemi hemi chungchanga hemi kan khoina chungchanga eng remarks po khata taila a felveka amaro chu kan portal hi udais ani a central portal ani chuwang chuan mizo tonga zi ngot kha chu dik lo ve thei ome chuwang chuan remarks po kha english te project antina na data enter in this module are check and correct te po ti taila ka ting te po khan ti taila engemo kha ji ve hrum ngai ni remark je lo kha chon update thelo ni a certified thelo ni chon he kan click anga kan certify anga kan confirm anga ti khan hetla hian school certified successfully aintia kha tiang khan certified turani kha teacher speaker certified chungchanga zona omfo me ka certified thelo ti kha omfo wa khalaya kha teacher module certified dan chu ani adot le chuan profile and facilities profile and facilities hi hei hi lo ni ta a hei kan enter le thinanga tila hian
EQ6C tila hian engeni i profile facilitation hei tila pang hian an enta ula complete ai tivek taka complete vek to ni mo ka complete vek to ni amaro chu complete kan han ti hian hemi ama bi hemi am module bi ka hi chu tundit muna chu complete thei ani lawani mo chu chu kan hredonia complete thei lo tian hemi incomplete an ti hian du tok ashana teacher anga he tilaya engeni han certify le kher kha tun din muna chu ngai lo he certificate status not certified en ti hei hi ka hre sualem o ka hre lova amaro chu ka hriat dana chuan hemi certification a hi ke mani ti angai lo nin ka hria a ei overall status kan complete to a certified hi chu BRC lama ti tur ni kan hre deuh hleka amar chu alo ni che lo ka hre sual pal ani pon hemi pi ke chuan nakina certified thei hun karon om le mai dona chu hretai la a tho me chuan hemi bi ka hian hemi engeni po module bi ka hian hetila hian he hi nin ka hria kan en lokanga o hetila hian hei hi tisual kan om zeu maya ain tali tur in tali tir lo kha kan om zeu chu tilai kan soidu achu helai description a hen om ta number of active building block of school a khan building block patni a omani ta hian mo chu mi om zia chu hetilai I thuna tanga hetilai hiron omani mo hi amalin tin han thun theilo hetla heni thuna ngai ta ni tinana pakhat lom ta se ti khen pathum automatic na ron om ta hen in building block khain danga chuan building block kan ti om zia chu in school kha in engzatin nge din tina khane me block engzatin enge u shape mo l shape mo om puta in zom vekani kha chuan block khatani mai ta a amaro chu enge ni asang hetela building sang pakhata ding heta building sang pakhata ding a building sang pakhata ding kha tiang ani kha chuan block shan ani khalaya kha hrethiam lo zeu kan omatin khami block a khan a then chu paka te om theya paka ani chuan paka engzat nge om partially paka engzat nge om kacha engzat nge om kha an om za ta kha ida zelanga chuan a total block a kharon lang don ta ni chuan he total block hi tu ni ta a chuan hi tila hian out of the number of building story breaking away sentita hemi om zia chu hetila hian hetilaya mi za hetilaya bel khom hi ni ngei turani mo single story double story triple story multi story mo kha omta I entina na tuna hen building patni ka nei ta a building patni single story ve ni amara chu pakhat block patni ka nei hian pakhat zok kha single story lo ne pakhat double story ni chen ta hen pakhat ti tianga ta hen pakhat mo hetilaya patni za te hemi pali hen thendar ngei turani chu kan lo ti sual le zeu thina tin hemi tilai mi ai tamte kan lo da thina khalaya kha adik lo ni chuan hetla hen da all mi lo tur hetia da mi lo tur zero tal om tur chuan dilapidated building ti ba chu ka soi lo wanga eta hen classroom mo classroom omzat classroom omzat chuan classroom pa hetilai hi a edit thei lova hetilaya iti chhuwa sain etina pakhat han ti ta le ten panga lo oma ta hen pahni ti chuan ti khan paru hemi paruka hi mo adang hi chu ka soi don lo hemi paruka hi hetilaya hian hemi ne tali le ngei turani mo a then chuan ta hian good condition a pakhatan da a need repair a paruk thawan da le need no repair a ten pakhatan da le ta avain paruk pasari pariat ani hetila hen paruk che nei sia hetila hen pariat nei si kha chuan kha adik theilo wani chu wang chuan hetilaya hian in englo ngei tur ni chuan chulai chuan ni hriat tel tura chu hetilaya hian partially paka hi I building ani a hetilaya hian paka a ida le de si chuan mo diklo om don ani in mil lo mo chu wang chuan hetilaya in nei zat entina na tilaya hian paka le partially paka nei kop tal entina pakhat ve lo ni ta ang se mo pahnih tho ni hetilaya china chuan ala dik vekang amar chu hetilai fill up don chi akhan partially paka hian classroom engzat ngei nei mo chumi zinga chuan engzat nge tha engzat nge repair engzat nge need chuan tila hian partially pakai nei ta a partially pakai hian engzat nge tha engzat nge chumi hemi zong bel khoma le hetilaya I classroom nei zat hi ai bok turani
chu khalai hian ain tali tur hi kan ti sual thina chuwang chuan kan han save don khan a save theilo kan ti thina adik chuan ti khan fel fai de na kal mai ni khatiang deuh chi khan toilet a po hian a sheet le hetilai mi vel hian ang vek tur an hei chu ka soi thui do long ti zo na tamlo khatilai big building block big a khan zo na atam dewa kha ngani profile bi ka chuan kan soi le tu ani adot le chuan management chungchang management kha kan han lut ve lok na school management kha school management a khan kan han log in anga school management a hen hei hi kan sei ma saberange hei hi incomplete mo he incomplete ani hemi additional detail bi ka hi a complete thei ri lo ni tun din muna mo central atangin ron close han view taila kan school din mun kha lo om ta a kan thi muang deuh nge a portal lam ka hrachi alawa hei tiang hi lo om ta ni he tilai po hian engengo mani fill up lo te po om ta bot ting ti vel te om ta high school a khan hei hi langem ka hrelowa khairo kha chu thusan ni ta se aron lan chuan tin hei start session te ending session te tiang te po hi hei adik lo ani mo nili thakhat te nili thakhat khan ni sir ni kum kha chon nili thalia kan trana khang te po kha alo ni ta hi tila hi edit thei ta tlat lo ta ni mo chuwang chuan hi hemi b ka hi mo hemi b ka hi incomplete ani po khan enga ma lo ngai su thil poi ani lem lo chuan group chen khata engani udais englo hi udais engani password hi thlak tur an ti thina mo thlak tur an ti thina chu in thlak du ni chuan hemi profile en lu tu hetila hian change password omani mo all something change password tatang hian password kha all something i thlak the ni mo old password chi chunga new password tamaro chu password hi kan thei ngil fo maya chuwang chuan kan password hi entir na na kan password mana kha a then chuan 6/2024 te kan tia mo 2000 khamia kha thak huk lovila thil tang te mang lovila kumina chuan entina na 2025 kan lo khoi to ta a 6/2025 te ti taila mo chuan na kumalo ni chuan 6/2026 ka tiang khan triat all sam tur khan a vai thak huk si lo khan khan ti taila chuan click here to know password policy om ta ta hian an en taila maximum a chuan 8 character ani turani mo character pariat tal om turani at least one alphabet pakhat tal om turani number chawina thelo at least one numeric mo number pakhat tal om tur mo alphabet ve khan thelo chuan at least one special character mo sign kan tiang chi special character at kan ti te hash kan ti te dollar ka tiang chi kha pakhat tal tel ngai turani should not be same at the old password password ngai kha i ring thelo ni chu mo 6/2024 man chuan 6/2024 khani thlak thelo engem mutal iti dang lawangai at least one capital letter pakhat talangai heng hi a policy an lo ni ta ani chuan hetila hian profile a om vele ta profile kan soitel zokanga profile chu hi ni mai ta a hei hi in charge te profile ani mo hi kan school profile ni lovin in charge hetilaya ming om le sorry hetilaya ming om hi in charge ani a hetilaya ba khi chu engani school profile te ponia phone number om boka phone number hi chu hetilaya user kan ti school khan brc ya mo brc ya in udais in charge turin report a khang ho kha udais brc nan lo entera khami enter khata hen omani nangma ni in thak ve thelo in thak du chuan brc in charge kan in thak ti in brc sorry udais in charge kan in thak ti in brc in report anga admin an lo thaka amar chu thak thei pakhat omero chu email id hemi email id hi thak thei chu jong chu ni chuan homa kan han kal le anga thil pakhat kan hriat le tura chu tilai hen contact details a hian mo contact details an lut taila chungbera hian headmaster in charge headmaster information om tani mo headmaster mingte email te head of school kan tiang chi te kha
sorry phone number kan tiang chi te kon pe chu edit the ni mo mar chu ka edit lawang ka soi runga tang respondent detail ta ni ta hian respondent detail ti chu he ta ta a eng kima you dai si ron response don ta se chumi chu eng tin ngein ti ang enga tan ngein manang enga tan nge ti mela tungein manang head tho hi in mang don ani chuan head number khatila hian edit in lu tanga same ti khan yes in thlanga nga head information ron lang le nga lang chuan school mobile om le ta ni school mobile same as ti khom le ta heta po hian head number in mang don chon yes in tiang ani mayang amaro chu head kha in charge khoi tu kha lo ni che lo a khoi tu ta hi chon khoi tu hi da in da je lu la thain ka sia a chan chu password in lo thei ngil ta a password in thei ngila forgot password in kal don chon OTP ron thlena nga ya kha OTP ron thlena tur kha respondent le school mobile hi hei hi ani thina mo chu wang chuan hetila hi chuan dice in charge da ta ulatin headline kan hriat tel tura chu thil tam taka you dice hemi respondent detail in mangani entina na vidian jelia te eco klapa te mo khatianga khan you dice chau lo ponen mangani eco klapa te po ka video kan siam thawa OTP ron thlen na kha kan hriat to lo wen HT khati chu an tia hetila hi thak mai turani mo you dice sa mana wang hen you dice ko ta mana wang khan you dice hetila ya respondent ita hova le school mobile ita hova hi heng phone number a hian OTP ron thleng thin mo amaro chu then khata ero chuan vidian jali khani chem ka shelowani deulekin ka shria hemi respondent le school mobile manglo hian he thin ron mang ni in ka shria a khoi enga po chelo ni ta se khatiang khan you dai si backbone among base among tam takan oma chuta chon hetila information hi poimo mani chuwang chuan hetila information a hi engani in skula hetiang lampang khoi tamber ang chi kha da taula headmaster phone a thleng ngei turti na ni lowania headmaster te kha lo active lo view page chuan in boy meng chu wang respondent bi ka hi chuan active bera kha in da kha apoi lo ani kha management a chuan khamichin kha kan soi thei chin chelo ni le phot ro se